Tirpura hasewa saltamni bagai laharok mochujana thangai tango analati uri bodolin bakhaktei bwskang 12 tarik ni simi ফাইনাই 12 তারিখ 6 মাস 2024 ni salo lahar kasujaknai 2026 lahar kasujaknai o lahar kasujakmani lama chung mar khlai ka patata tinta nakai chung te babono extend khlaijaknai o lama rongkha khwai national highway train route Teleomora national highway o kaithamno sungtabuk select khlaigraka laithanai 2024 bisini 4 September salmariwo kaisa peaceful agreement ungmani India government Tripura government analati te ATTF a tripartite ekoro 250 koti rang maribai je sakbe digui phanjarangno subana hnei jakmani piaba 2 bosor hai ungi thanga pagbo implement khlaijaya aboni bagai je sakbe digui phanjarok belakhnyo ojorao kosong laijak hasani chief minister Dr. Manik Saha tei Minister Vikas Dermano waire wai koktur sihorpano mungsa phirok maya aboni bagai belakhnyo kha khamjagai ainalati uri bodoli bakhakai press meet khai saklairika bwskang 12 tarik salmariwo haste gnangaino lahara uthujagai tongnai tamne bagai chengo road block khainani nang thangai tongkha जों 2024 India government Tripura state government by silai agreement ke payment ya golo sini jengjalno जों yakagui mania sini kosto no जों yakagui mania dukkho kosto sini jara phainai kedar srok borok belaikhe no tekto tongo tamni bagi tongmale जोंनो je sei जों jebabe borokno o list rok submit khlaika lay down khlaika abono borok belaikhe no delay khlai tongkha abono sunli jahate bagoi जों dabi khlaika abono kono respond dia agencies rok respond dia je daitto prapto rok borok respond dia aboni bagoi जों thanai 1 tarik o talni 2026 जों चिठी दिखा बरम गनां Chief Minister Government of Tripura बरम गनां Tribal Welfare Minister Chief Secretary Government of Tripura Home Secretary Government of Tripura tai kubuni je daitto prapto tongnai rokno जों koktung sika je chini obostha belaikheno behal chini je ekot ni tale जों samung nugya belaikheno lewi tongkha olle mono donani bagai जों चिठी सिमानि borok chini letter no 7 dinni 7 ta kaisa ni kaisa ultimatum dimani kuno reply rilia o reply riani bagai जों emergency kaisa जों meeting asokha jointly meeting asokmani yagolo जों wansok laika chini kedar ba public top theke jebe coaction phai tongkha pressure phai tongkha chini implement tangai ingya tai tangai kedarok accept nani lerkha imani bagai जों baun tai babdo ungkha o yapri no senani bagai lahar kasunani nangkha जों फाइनाइ सालनि 12 तारिखआव अबनि बागै जत तिप्रासा लुकुरक जोंनो चबानान बागै फाइदि नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन जों कोनो पलिटिकल बाय जों दुल जायगा अबंखाचिनि एकॉर्डनि कगनतिने एकॉर्डनि मानथाइनो तैसे जों नांगो अ नांगो तामनि बागै हिंगे जों बेलायखनो दुख कष्ट तंगो चानानि नोंनानि थानानि फाइनानि बेबाक सेफगार्ड जागावनो जों प्रब्लेम ngै तंखा ओ प्रब्लेम नो जाहाते सल्व नानि जे 250 कोटी नो दाति नो लोकरं थानि याफार मानना तिनाय जों गभर्नमेन्ट थानि सानमानि बरक खनाया आबुनि बागै जों लाहार कासुनान बागै थाङै मा दङो ओ लाहार ताम बागै कासुनार जों साइमान खाना जिनि तिप्रासा टिटि एडिसि एरिया नि बिसिङाव खबजाक जत लोकरकनो जों जाहाते ओ 250 कोटी नो बागै माननानि अबो जों टाक्सानो किन्तु दाति जुदि इंगिया हंकाय जों 72 घन्टानि जे ताबो रोड ब्लॉक नि जे सामानि आबो अबनो स्लाइफानो जों तेबो चलि थानाय इनडिफिनाइट ngै थानाय आबो दाति गभर्नमेन्ट नजर नारांनांथों सिनि सानमानो जों याफानांथों जों शान्ति बाबेनो लाहार कासुमानो कासुनाय
जों आरो नावालाय तोलाय इंनाय इंया जों केबनो भाइलेंस खालायग्रा এবং চিনি ক্যাডাস তে পাবলিক সনো সাপোর্ট খাইনি রক বাহাইनो आरो कोनो बिस्ट्रंखल भाबे जों खायनानि सुजुग रेगला जों आबुनि बागै शान्ति भाबे न जों आ आन्दोलन चेंनाय जों चेंनायनि नांखा जोंबो मुसुंमाय आ आन्दोलन खायनानि ताम बागै हिंखाय जोंनो बाध्य खालायका आ आन्दोलन खायना बागै नाय आबुनि बागै बाध्यतामूलक जों तिनि नरंग रिंनानि बा नरंग बिसंति साख्लायनानि नांखा ताई हायदि तनो प्रेस मीडिया रकबो जोंनो ओ जागावो सहयोगिता खायना बागै नरंनो बां कबगो ते जत लुकरंनो बां कबगो दिप्रासा हामक्रायनि बागै दिप्रासानि मानथायनि बागै हायदि कक कायसा कक थानसा याप्रि कायसा खायनाय जोंनि मानथायनो साननान बागै जतनो आगै फायना नोंथं गोबां पलिटिकल अर्गानाइजेशन नंबो जों थि कक दं रिजनाय ताई एनजिओस ताई अल रिटार्निस्टफ्रानि जारा तंनाय बरकबो फाय जोंनो सापोर्ट खायनानि बागै जों कयो जोंनि तरफ থেকে जोंनि जे जॉइंट कमिटिनि तरफ থেকে फायदि जोंनो सवा फायदि जों दिप्रासानि मानथायनो मानन बागै हामबाय जत प्रेस मीडिया रंना थैंक यू सो मच।